Iz ove jadranske idile vraćamo se u stvarnost i to vrlo grubu stvarnost. Zapanjujući podaci, svaki 30. Zagrepčanin koji se testirao na hepatitis C zaražen je tim opasnim virusom. Taj podatak iznenadio je i same epidemiologe. Šokantni džambo plakati na ulicama nisu ostali nezapaženi. U zadnja 2 mjeseca otkako traje kampanja, na hepatitis C testiralo se 700-tinjak Zagrepčana. Pozitivno na virus je nešto više od 3% testiranih. Pravovremenom dijagnozom spašeno je, kažu liječnici, 14 ljudskih života. Operirali nešto? Nisam. Tetovirali se, pirsali? Nisam. Koristili drogu intravenski? Ne. Sve su to rizične skupine. Ipak od hepatitisa C u našoj zemlji najčešće obolijevaju osobe koje su primile krv prije 1993. godine. Od tada se krvi u Hrvatskoj redovito testira na podmukli virus koji zna i godinama uništavati jetru. Ne daje nikakve simptome, a virus se u vama obnožava, virus oštećuje jetro, radi komplikacije i u vremenskom periodu od 20 do 25 godina od jedne akutne upale preko kronične dovodi do ciroze jetre kod 80% slučajeva i kod karcinoma jetre nakon 30 godina. Postoje lakši i teži oblici virusa kada je bolest teško izliječiti. Naša 55-godišnja sugovornica imala je sreće. Danas je potpuno zdrava. Sumnja da je virus pokupila na operaciji prije više od 30 godina. 24 tjedna sam bila na liječenju, a kad dobite injekciju interferona, onda vam je jako loše. Boli vas sve kao da imate grip. U Zagrebačkom zavodu za javno zdravstvo testirati se mogu svi hrvatski građani. Svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Testiranje je besplatno i anonimno. Ako rizične skupine izbjegavajući testiranje riskiraju svoje zdravlje, isto tako riskiraju i zdravlje svojih bližnjih, jer hepatitis C je zarazna bolest.